Išao pa ga. Prašino se diže ljudi. Gotovo je, čekamo sudiju sa vremenom. Ajde, nosadja! Evo ga, ide Karare. I baca ga. Međaš je. Osvoju ga Pirit. Rašo, pomozu, tvoje. Evo baš samake, medo je tamo! Izdržao je. Ali s pomoć Trivića. Redni broj 3, neka bude spreman Rašo Gotovac. Šumo, to je to. Opasno igru. Nosi. Ide Gotovac. Prašina je oblaka, ljudi. Evo je gume pomašće, ne vidiš sad prašina. Pazi nokte da me sebe pripelio. Evo more! Oho! Ide Borisa! Pelo do Silvio. Još malo. Ide. Zagrio ga je od Podgradaca do Čelinca. Opasno ga vozi. Divaj prašine.
Osvaja Tiri, osvoja. Recimo da ima pravo i kod drugu bira. Uhvatio je ritam, uhvatio ga. Završi. Preuzima. Odrado ga je teret. Gurni Rosu, gurni! Gotovo? Redni broj 11. Dragan Starivuković ide! Proklizujem! Ali ide! Što ga gura je? Jel? Da li se sad vrijeme, što ga gura, nije jasno. Pa stani reci, gotovo, pa onda. Krenuo to nismo, to je ovaj sad je zvao. Nije kao što mi ja tebi ništa ne gledam komentariše. On govore vrijeme mi piše. Mislim kao da piše. No da, vole, evo, čuo. Ovo je raslo i... Bebe, vidim iz polje. Mislim da je raslo ga... Bebo, dobar mi nemoj da iđaš. te vidim tamo, ovdje ide. Ko je zaplakao za njih majko Milaka? Gotovo, evo ovaj. Gdje si Markane? Ide još malo! Ima neko ni sutra. Gotovo?
nešto potiše, brate. Važi. Evo Trivkovića, pardon. Nije ga predstavio. Nije. Imamo šampiona kategorije 25 do 45 gorskih snaga.